Dobro. Dobro, možda listaš sad prema napred. Aha. Aha, dobro, ajde. Može. Dobro. Da sad uzmemo ovako. Tako da, tako. Ali, vidi. Ovako. Sad može. Može. Samo listaj. Dobro. Ja zaklopi sad knjigu. Radi mikrofonati. Originalna ideja doktora Mladena Dražetina, koja prožima praksu dopisnog pozorišta i njegovih ćerki, mikroteatara i iz prakse. Ni ta razlika, jer gledalci su postali akteri, akteri su bili i posmatrači. Na taj način otvoreno je jedno značajno polje uticaja putem umetnosti u karakteru komunikacije i približava je strukturalnim promenama savremenosti. Ako je ovaj plemeniti i dobro osmišljeni cilj takođe i želja i sveokupni izbor sredstava komuniciranja tog vremena aktera, dopisnog pozorišta u znaku preteče i avangarde svega što je kasnije usledilo. Družina iz Novog Sada sredstva za ublažavanje usamljenosti i dosade. Imala je neograničeno strpljenje i dobru volju prema pozorišnoj igri i ljubav prema svima, a posebno takozvanim malim ljudima, koje često zaboravljamo u svojim megalomanskim počinje sa malim koracima samopotvrđivanja na putu do oslobađanja ljudskih potencijala i istine o postojanju. Potvrditi vrednosti ovog kreativnog projekta znači ne pristupiti ni Erlin Momčilović, ni Miodrag Petrović, a ja čitam s 9,5+, a ovo su sedmice, tako da je ovo bio podnik. Hvala što ste se okupili ovoliko. Čujemo i nekoliko rečenica kada je reč prosto o biografiji, te ćemo zato sada reč dati Danijeli Živanov, koja će upravo da nam kaže rečenicu više o životu Vlade Mićunovića. Vlado Mićunović, novinar i publicista, rođen je 23.1. dana, radio je kao profesor u srednjoškolskom centru u Nikšiću, a zatim sav potonji radni vek proveo je kao novinar kulturne rubrike Politike. U isto vreme piše za gotovo sve jugoslovenske najpoznatije doprinos na revolucionarnom preobražaju društva. Bio je jedno vreme predstavnik vojvođanskih novinara u predstavništvu Saveza novinara Jugoslavije, scenarija i feljtona, posebno s tematikom iz kulture. Ogledao se i na televiziji uglavnom kao scenarista kroz autorske filmove Rusi i Gorski Vnjenac i Drugi život streljanog. Film Dopisno pozorište Mladena 1990. u Novom Sadu,
prvi romski teatar u Srbiji i Vojvodini 2014. Novi Sad i Moskva. Nekoliko godina pred smrt Mićunović je pripremao svoju najnoviju knjigu Teatar jedinstven. Mićunović je bio osnivač i glavni i odgovorni urednik srpsko-ruskog ilustrovanog časopisa Naše slovo. Za društvena objavila je 20 knjiga na srpskom i ruskom jeziku. Mićunoviću pripada i zasluga što je u Novom Sadu 1992. godine pri Matici Srpskoj osnovano odeljenje za južnoslovenske narode Sveslovenske akademije nauka. Vlado Mićunović je takođe bio i osnivač i predsjednik Društva srpskog i ruskog prijateljstva u Novom Sadu i predlog u Novom Sadu su 1992. godine organizovani prvi međunarodni dani slovenske kulture i duhovnosti, a naredne 1993. godine Mićunović je bio organizator i direktor drugog međunarodnog filmskog festivala Zlatni vitez iz kinematografija novih zemalja, među kojima su se našle Grčka i Rumunija. U 5 takmičarskih kategorija učestvovalo je 295 filmova iz velikog broja zemalja. Poduhvata Sveto trojstvo ruskih spomenika u Srbiji i Crnoj Gori. Prvo je preko njega narod Novog Sada 1992. godine dobio na dar od naroda Rusije spomenik sa likom najomiljenijeg ruskog sveca i prosvetitelja prepodobnog Sergeja trojstva, delo su i poklon istog vajara. Sveti Sava, koji je postavljen 23.9.2003. godine ispred jednog od ulaza u hram Svetog Save na Vračaru, Mićunoviću je pripala čast da otkrije ovaj divni spomenik u prisustvu visokih dostojanstvenika Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Preminuo je 23. februara 2019. godine u Novom Sadu i sahranjen je u rodnom Nikšiću uz prisustvo rodbine i prijatelja u najužem krugu. Zahvaljujem. Pozorišnih predstava. Dugo sam blizu ovoj neobičnoj ideji. Danas, ako svirate kvartet, možete svirati sa Špancem, sa Holanđaninom, sa Slovencem, vi iz Novog Sada. Danas je to tako lako. Dopisno pozorište, kako rekao Netko Božević, je preteča ovog sinhroniteta i svičevanja i pojedinačnih energija aktera. Meni je jako drago da ćete večeras vidjeti ono što je Petar Ljubović napravio. Zato što je film skulptura vremena i može da napravi jedan tok vremena u mnogo različitih prostora. Kao što naravno može da napravi i različita vremena u različitim prostorima ili u istim prostorima. Zato je dopisno pozorište čekalo Petra Ljubojeva da prepozna tu bliscavu ideju, jer zamislite svoju rovnu, svom dvorištu, u svojoj kolibi. To je Petar Ljubojev sinhronizovao, ujedinio. Zahvaljujući i zapravo suštinu, gnezdo i jezgro ideje ovih čudesnih ili tragova, simbola, svega onoga što je pozorište iza u vremenu na svetu događalo. U toj takvoj konkurenciji film je dobio, mnogi od njih više nisu živi, izgoreli su u svojim idejama, izgoreli su, nažalost, mi smo osuđeni na truljenje u vremenu. Šta da radimo.
Ali vi ćete vidjeti, zahvaljujem se porodici Ljubajev što je i pozdravljam što to održavaju i što su to zaštitili, a vi ćete to vidjeti integralno. Lepo je, koliko bi će neko sačuvati od propadanja u vremenu ono što smo dogodili, ili što su toliki glumci događali na različitim tajima i to je njihov red i to je njihov sled i slog. Ja sam u čuđenju uvek bio i danas sam ostao u tom lepom čuđenju pred onim što je neko drugi dozvolio da Mladen Dražutin konkuriše, da to bude njegova doktorska disertacija, pazite. Znači... smo, da kažem, sa sociološkog aspekta nešto o dopisnom pozorištu i o akterima zbog kojih smo se okupili večeras. Ja pre svega mislim da smo mi ovde večeras da izrazimo zahvalnost svima onima koji su od 74. i malo pre uspeli da održe to pozorište, tu ideju koja s jedne strane, šta bi tu moglo da se kaže još, čuli ste Luku Hajdukovića koji je bio direktor Pozorišnog muzeja Vojvodine i on više nije sa nama, kao i mnogi koji su i pomenuti večeras, i zato kažem da je ovo stvarno omaž svima njima i u njihovu čast. I nema tu sve puno priče, svi vi ste ovde, verovatno znate o tom fenomenu dopisnog pozorišta, o uzrastanju te ideje, tog pozorišta, tih ljudi zajedno sa tim pozorištem, istasavanja u evo gospodu kakvi su i ovde pored nas i sa nama na čast, teatru na čast, dajući posebno pozorište. Autor Vlado Mićunović potkrepljuje sve te priče, sva ta sećanja bogatom dokumentacijom, raznorodnom dokumentacijom, kao pravi naučni radnik, istraživač. Zato sam i rekao da je tu imalo dopisno pozorište, saznajemo za sve prepreke, nedaće, o našem mentalitetu, saznajemo o našim društvenim odnosima, saznajemo o odnosu vlade,